siseMkhambathini esigodini sakwaNyaka. Uma kukhulunywa ngokuthi umqalo wendlela wayegudla izintaba zomkhambathi, mina lo ngiyibone ngamehlo namhlanje. Angikubingelele ngikwemukele kubonani Promedia, igama ngikuDo wakwaZulu. Nokho namhlanje sisemcimbini omkhulukazi noyinqayizivele lapho kuzogcotshwa khona ngokusemthethweni inkosi yesizwe sakule ndawo, uNdabezitha uMdluli. Kusindwe ngobetholo, kanti-ke nezokuphepha ziqinisile. Sike sathola ke ithuba elingandele bani lokuba sihlale phansi noNdabezitha sixoxe. Wayesesipha umlando wesizwe sakule ndawo, waphinda futhi uNdabezitha wasibekela kabanzi mayelana nosuku lwanamhlanje. Ngemva kwami uma sithi inhla uyayibona impahla eyingxenye yalezo ezizosetshenziswa kulomcimbi wanamhlanje. Uma ufuna konke lokhu ungakhohlwa, ngena ku YouTube, bonani Promedia, konke uzothola kulinde wena. Ngicabazile kodwa. Ngicabazile.
Ngoba khona amakhosi futhi engena atheleke onyazini lapha nje sikhona inkosi yalesi sizwe inkosi ekholwayo iNazaretha ingamanye amakhosi ayingqalabutho ebandleni lamaNazaretha njengoba sila ubukhosi ngesikhathi kusekhona ncathi uyisemkhulu wayenkosi ubaba mkhulu wafika kulapha nje ngaphesheya empangeleni la afike khona wangena ngesikhala ngobushembe weze emakhosini angikubeke lo weze emakhosini kwasho ukuthi alikhulu amakhosi ngaleso sikhathi kodwa yena weze emakhosini usekugcwalisileke manje sikubonile othingweni amakhosi engena kakhulu ngoba nayo inkosi ekhona namhlanje lapha isizwe lesihlangene ngayo ikhetha inkosi ngesikhathi kukhona uthingo nje lwayibhabhathisa khona la ezantsi indawo lesikuyo lapha ezantsi ubaba wayeqeda ukuxilisa inkosi emanzini la kwakho khona umuzi osehlala kahle eqeda nje ukuyiqilisa emanzini uma esephuma ubuza ukuthi indaba ezitha le ndawo yenzani ithi inkosi baba indawo nje khona esizweni kodwa ubaba makhona kusekusho ngasho kwase ukuthi indaba ezitha ngiyayithanda inkosi yayisibona uNkulunkulu uthi ke indaba ezithe pendula ubaba uthi baba masuyithandile ngeyakho kwabe sekufezile manje ke njengoba ngisho ngithi baba mkhulu wapi kulelizwe ebukhosini wangena phesheya lapha empangeleni wangena ngesango elingena abantu bakonkosi kuphela noma engangena umuntu ongayena wakonkosi noma ngumfokazi wangena baba mkhulu inkosi eyayikhola inkosi isizwe yayisiphatheka kabi ukuthi akabuzwe lo muntu ongeniswa kohlanga lo muntu ongena aphinde futhi akhishwe kwathunyelwa ke isigijini safike sakhuluma naye baba mkhulu walalela lokho kushiwoyo wangabe sahlala into ayenza futhi kade etshela ukuthi lisa ngalimfanele waphinda futhi wawuphuma ngalo azange futhi enzewe lutho leli kusangathi kuthi ungene kabi ngalo waphinda waphuma ngalo wanqamulwa shona ngomkhambathi manje ke ushembweze emakhosini yebo mfundisi cha siyabonga kakhulu mhlambe engicela nje sesivila kokho ngenxa yokuthi maningi amabandla akhona emhlabeni nakhona la endaweni ngokwakho ukubuka mfundisi kuye kube njani umuntu abezitha mhlambe njengalo esihlangene ngayo namhlanje kwaMdluli eqoka ibandla lamaNazaretha singaqondile ukugxeka amanye amabandla kodwa mhlambe ke ngabe khona yini kwamanye amabandla ukuthi bese sizwa ulimi lokuthi hayi undaba ezitha hleze usengaba wochemile uma kufanele athathe izinqumo noma hleze undaba ezitha njengoba esekholwa nje mhlamba anqinde ngamandla ekwenzeni izinto ezithile esizweni imicabango yabantu iyahlupha umsakazi ngoba umuntu efikelwe yiloko ufana nje singakhulumi nje simqondise mhlambe enkosini mhlambe asikhulume nje emndenini uma kukhona izingane eseyifelwa abazali kukhona ezinabazali yekuba ngathi lezi ezinabazali izona esezizophila kancane kanti umzalo khona uyazi lezi ngane ezamfowethu zobe hambile mina engikhona kanjalo ke nenkosi zobe ikhona bangaba khona abantu abanjani kodwa sibonga ukuhlakana ukuthi amakhosi ayaveza phela ukuthi
amakhosi avele ezweni ngoba njengoba sikhona nalabo nkosi akhona amabandla njengamanje njengoba ngile egcekeni kade singene nabefundisi abakhona bakhele lesi sizwe sabanyavu singene siyokhuleka emakhosini ngaphakathi sihamba ndawonye ngoba sonke sithi inkosi yethu inkosi expect manje ke sengaba umuntu nje ocabangayo kodwa angibalekeli lokho ukuthi uyaba khona kubantu ukuthi hleze kodwa njengoba silapha uyise wenkosi omunye umfundisi njengoba sila nje nizohamba ngokuhamba kosuku limbono umfundisi uzile nakimi wathi umfundisi siyazi ukuthi ibandla linenhlelo zalo nenkosi ngaphansi kwebandla kodwa thina sifisa ukuthi nathi sibe ingxenye kodwa silidwe yini umoya kaNkulunkulu ke lo omehlele naye ukuthi abone ukuthi le nto akusiyona ngoba ukuthi mhlambe izohlukanisa into kaNkulunkulu umuntu oyikholwa akangene emakholweni inkosi njengoba ikhona ibusa abantu abakholwayo ibusa abangakholwa ibusa lonke uhlobo lomuntu intandane abahleli kahle phakathi kwesizwe khona lonke uhlobo futhi siyayibona ukuthi iyakwazi ukuphatha konke ngesikhathi sinenkosi ekhombisa ukuthi ibhelezo sesiphehla mfundisi wenkosi ufisa ukuthi usuku namhlanje ikakhulukazi ngasohlangothini lwamaNazaretha luhambe kanjani njengoba ngike ngakuveza ukuthi thina sinezwe sengithatha sobaba siloku sahlala ke kulolu lizwe silindele isizwe ke nomndeni ukuthi uhambe phambili sifisa konke ukuthi ekupheleni kosuku noma ekupheleni kolomcimbi kube khona okuhle singabi nento ngisho iyodwa ezokuphazama noma ezophazamisa sifisa lolu suku lube impumelelo ngoba noma lifike emadlebeni kaBaba nasemehlweni akhe sifisa lifike lithi nje ibandla lamaNazaretha asebuhleni akhonza unyasi akade konkosi afike enza konkosi kwakuhle thina uqobo lwethu njengoba sifisa lube mhle lo suku nathi uqobo lwethu silwenze lube kuhle mfundisi wenkosi asibonge kakhulu isikhathi osiphe sona bese siyakudedela ngenxa yokuthi mningi imisebenzi namhlanje eqondene nawe siyabonga kakhulu mfundisi wenkosi ngiyathokoza msakazi siyabonga kakhulu mthokoza umfundisi ke wakuyo le ndawo umfundisi uMbeje ebesixoxa naye ngalesi sikhathi igama inguDo wakosi Hey, watch and mark. Oh, why she pizza? Zinhle.
Njengamanje ibutho liyaviliyela ngokulandela izwi likaNdabezitha lokuthi ibutho alishone esibayeni liyoshumpula inkomo. Lelo phela isiko lesintu elisuke liveza ukuthi nembala amabutho ayoma ngomumo noma ayokumela noma ikuphi okuyokwehlela uNdabezitha. Asithembe ukuthi amabutho azophumelela. Usaqhubeka umcimbi njengalokhu manje siphakathi etendeni simthamele inkulumo yezikhulumi ezehlukahlukene okubalwa kuzo noNdabezitha bezizwe ezehlukahlukene. Ngiyathanda ke ngoba inkosi yakwaZwane ifakazele umfundisi uMbeje odabeni lolo elithinta ukusuka kwenkosi enhlanhleni luya emzini wenkosi yakwaMdluli. Ndabezitha.